Before we sit down, I want us to read Psalms 124. Tell us vule khona nje. Mahubo 124. Nangabe udele enye version, no problem. But it does not sifundza ngicela ukuthi ulalele thina lesiphethe Siswati. Hlala ngisho sinema version ngaphatha onke sikhona siZulu, ikhona iKing James Amplified, uyabona nje. Mahubo 124 salapho ngicela kusho lokho ukuthi njoba nathi bazalwane, for the sake of those people laba calako, ngasho don't get offended. La khasne magama ungakhohle la sinohlala pastor wabhala magama that we give thanks to God for who he is. Don't forget that. But I'm going to remind you, listen to this. For the sake of nikhumbule bazalwane nanani ukuthi la khaya sine revelation. Let's see, uNkulunkulu akabusisa umuntu, uNkulunkulu ubusisa isivumelwano. God never blesses man, but he blesses a covenant. Nangabe nje empilweni yakho awubuziseki buka ukuthi unato entivumelwano. Each and every time la iBhayibhelini bazalwane saniprovela bonke abantu uNkulunkulu afika babuza uqale wakha sivumelwano naso nabo. Ngiko sibesibekise kakhulu Genesis 17 verse 2 uthi uNkulunkulu Abraham, I'm going to make a covenant with thee and then multiply you. Then ngesihlala sesibaningi bami labadinga imultiplication empilweni dabo. Ngeke iqhamuka ungakangeni icovenant. Then it nesibekise ukuthi ingakho nje thina bendiyokholwa Sathane kude la ngangiblessa, ngeke ngiblesse ngengodi ngalosikude sivumelwano. uNkulunkulu na Sathane kude laba kwendako kithi bangakayendi isivumelwano. Ngiko ke lamagama okusiza uNkulunkulu akabusisi Seneliso Mnisi, ubusisa sivumelwano. Nasafuna ukungibusisa wakhe covenant. Ngiko ke bese siyabekisa ukuthi ngiko nje lomnyathi ngane laqala ngibile enkonzweni yokuzila. Convert endekela. Ufuna bese uyabona. Vele uNkulunkulu akabusisi wena, ubusisa lokuzila. Ngane ngaqala khokha ishumi uNkulunkulu uyangibuya. Ngane lekuvuka ngabo 3 ekseni ngithandaza kwendeka nako the list is endless. That is why iBhayibhelini kunemagama lamaningi lathi uNkulunkulu awenta sivumelwano lesisha. Lemahebhe nimfundza nje lithola iBhayibheli Jesu umlelo wesivumelwano lesisha. Nasi sivumelwano ndawusenza nendlela kaIsrael. Nje hayi njengesivumelwano. So he's a God of covenant each and every time. Ngiyakholwa ukuthi nalaba labacala kusebakhona ukuthola ke lokho wena kuyakwathi lokho. That is why ke sine covenant sesinganebela nje sine covenant la khala ibeka uNkulunkulu kuthi njalo bawukhumbula abazana sinema covenant laba sayagcwala nje semaningi. So sine covenant uNkulunkulu uyathi usitawendani kuwe njalo ngabomhla ka2 ihlukile le yabo mhla ka5 5 15 25 sifunza mahubo 104 la khaya njalo nje ungakhohla nje namhla 2 3 4 so sikanje ngalesine nje sabe sifunza mahubo 104 la ukhona khona is a covenant of 5 kanjalo namhla ka 15 25 but le wathi uNkulunkulu sifunza ngamhla ka2 kuphela so ke sifunzile namhla then ungakhohla namhla ka2 June njoba sesiku2 May kunesizathu ka angikho kuloko so tafundzela kwesakho basikhathi singangishiya ukuthi bekusukela kuphi na kanje kulugijimana njalo ngomhla ka2 nibofunza angizo bese wasalifunza iBhayibheli but ke uyalifunza iBhayibheli bese uyangena la is a covenant of 2 not twos ngoba ukhona 12 ukhona 22 njengale lenye covenant nje basenichazile lokunye lengicela ukuchaza ukuthi leli hubo leli David bekabuka emuva abuka usikwendeka ngibekise nje ningakalifunzi labanye sebafunzile ke ngane bengifuna ukuthi ulalele leshumayelo yami ukhona lapho kana David athi kube uNkulunkulu bekanga nami ngabe sengiyini wahamba amen sobuyile thank you kube uNkulunkulu you can look back kube uNkulunkulu bekanga nami ngabe sengiyini nje lapho abantu bangivukela khona emandi lakhukhumele ngaba ngikhukhulile akabongwe uNkulunkulu longazange anginikela leli gama lelithi akabongwe uNkulunkulu ongazange anginikela ngibe impango ngesizulu ngempango yamasomagama lesingempango lesho ukuthi uNkulunkulu akanginikeli ukuthi ematinyo ebantu bangibange wabo sobona nojika inyama etinjeni bekona states abtabula. That's exactly emademon. Uyahamba nje emademon afuna ukuphula sihlahla gco uhamba ngemoto afuna kwenta ingodi afuna ukugulisa kucubuka umtimba hayi matinyo lawa lalithela matinyo lawa okomoya makabonga uNkulunkulu longazange asinikela sibe impango yematinyo thina asibangwa ngisathana nasihamba sathana uyathwisha la sichamuka khona
Sutamba emthoyi. Nabo abantu dwedwedwedwe asheke. Uyasathi ukuthi sibobani. Nakahamba nje la nisabe nje uyaqhamuka ncesini. Bengisekunalaba labahlala betela insabeni ngibona nje bagcoka labanye abanjani khane kunebantu abarong hi. Jesu usho njalo kuJohn 16 uthi asambeni lenzawo nangu umbuso wale live but he has got nothing to do with me. He amplified ithi there is nothing common. Funa sina uhamba nje wathi ukuthi sathana akaqhamuka ncesi bengendlula. Phinza uthi ngoba phinza udlule la. Ungesabi nangabe bokwendeka utensabeni namhla you have been resurrected. Mhlambe lo mnyana ngikhuluma ukuthi maye nawe uyakhuluma mnisi I have to talk ngoba nibesiphila kido. Ungesabi imfene lehambe thiwe emathailand. Nekhumbula enza besese lo mnyana ochamuka lapha weva khambatini wena ngathi uyaphuma baqansi bebe imoto yakhe egarage nawe uyaphuma ukhansi ngisasha sawani nguwe sengambe ngolala ngitamla halibe ngicala umfosibili. Those who trust in the Lord are like Mount Zion. They will never be shaken. They are bold as a lion. Kulamalanga lawa sifaka kumethemba uNkulunkulu phakathi kwenu. Nakasuyobhodla sathane usuwoho lisa iBhayibheli ubhodla njenge awulisile libhubesi. Na ubhodla ngawulena libhodle. Nakasuyobhodla uthi khedi brastana. Blasena. Kimisto. Ngokumsila wake sithi kulamalanga lamkhobeni sathana ulimele msakumpandisa man ulimele bekubukela bekasola bambethe indvodza yakho Jesus Christ wehlile wathi ngiyaqhoboza ikhanda lenyoka. Listen le resurrection lena lesivuke ngayo iBhayibheli lithi niyathi la khasi besimtshela ukuthi incwadi yaGenesis is the book of seed. Konke libandla liyatalwa liyahlwithwa encwadini yaGenesis konke kuphela la kulesicalo kunesiphetho. So iBhayibheli lithi inzalo yesifazane iyoqhoboza ikhanda lenyoka. Inzalo yesifazane. So Jesu wavuka 2000 years ago waphela 24 April. So njengomfundisi weBhayibheli sebatanga ngivakela abanye ukuthi lenzaba ukuthi spiritual law and physical law. Chaza ukuthi Jesu wavuka ngale physical law. Nyalo ke Sunday last week kuqhamuke spiritual law. Lokusokuthi wavuka Jesu physical. Nyalo Sunday kuvuka the spiritually. Watch this. So sikuvuka konke la Bhayibhelini. The spiritual resurrection combined with the physical resurrection libandla litawuthola tinto. Kuvuka kwakhe. Kubekele sathane wadlala ngathi. Then we are bold to say nyalo tasibona lesiprophet sigcwalisa ukuthi inzalo yesifazane itawuqhoboza ikhanda lenyoka. Sathane ushayiwe hloko yakhe ifanzatiwe ibhushungiwe ifrayiwe ayidla amadimoni. That prophecy is coming to true. That's why Saturday Friday safunza elivesi safunza lo Luke chapter number 4. Noma sagcina sengakachazi kodwa bakubamba lemoyeni ukuthi Jesu wasinakakhuluma athi the spirit of the Lord is upon me for he has anointed me to preach the gospel to the poor, to heal the broken hearted. Kanjalo wasinakacedza kufunza kwathi the scripture today has come true. Basuka bafuna kumwisela ngale. The same Jesus is saying that uthi namhla wonke losinzisiwe ligama lakhe lelibhaliwe encwadini yokuphila akati manje konke lobosolo kukunyanyisa ekhakakho kukunyanyisa emtimbeni inzalo yesifazane. Expect many blessings like never before. Sesitawudle mathamsanga komoya, sitawudle mathunduluka kulamala. Saqala nini sithi entsabeni, sisemagwaveni, sithandaza sithi wabuya Nkosi Jesu. The hour has come. Akakonakali somandla. He knew the day is coming. So such covenants ke amqoka lokuthi you have to open up your Bible and read. Ulimele check neighbor and say ulimele Satan. Mtshela ulimele Satan. Bese uyamcela ungampandisi.
How many people believe Satan ulimele? Yeah. And utabe ungixoxela tindzaba ukuthi ya ngehla nayo le nto entsabeni. This is pure resurrection. Listen again. So this is how we're going to be reading. Ngicela si you not tema Bhayibhelini eno. Sidabe siyakwenda nasekhaya. Kube simakathi abengekho ngakimi. Nalo igama lokuqala eshinjako. Ngabe sengiyini nje akasho njalo Seneliso. Kube simakathi abengekho ngakimi. Ngesikhathi bantu bangihlasela ngabe bangigwinye ngiva ngekuvutha kwelulaka lwabo. Emandi ngabe angimbonyile. Sikhukhula ngabe sengce nami. Ngabe tikhukhula tingikhukhulile. Akabongwe simakathi longazange avume ukuthi titha tami tingibulala. Ngiphunyulile njengenyoni iphunyula elugibeni lwebacuphi. Tingibe utidzabulile ngaphunyuka. Lusito lwami lusegameni lasimakathi lo wende lizulu nemhlaba. So you're going to be giving yourself time. Lakho leli Bible unless ulibolekile you change faka ligama lakuswa Israel nalamagama la kanjalo. And then I want to tell you, this is what I always say. Ngiko la khasi yathanza kufunza iBhayibheli kanye kanye baza. It is very powerful. Ephesians uthi siphathe inkemba lengimoya. IBhayibheli liyaveta lokuthi la emlonyeni yethu kuphuma inkemba. So ngesikhathi nje uhlezi noma uhlethe embhedzeni wakho, uhlethe emotweni yakho, uyakhumbula mhla tingi2 donsa iBhayibheli yakho uyafunda. Ngesikhathi nje uthi sito lami lisegameni lika Jehova lodalela izulu emhlaba emadimoni aphuka aqhubeka alimala ngoba lokulimala kwawo kumele ungawabhandisi. This is really powerful. Verse number 7 uthi siphunyulwe njengenyoni iphunyule egibeni lobacuphi. Tingi akusho tingibe tidzabukile saphunyula. Tingibe tidzabulile. That is what I like. Lapha nje nangaqhamuka mina ngase ngiyasha. It is so much. Sometimes now ukuthi sowuphelele umthandazo online prayer. Take your Bible and begin walk reading it. Read. You're going to charge. Imoto ihamba ye filling station. This is your filling station. Somebody shout hallelujah. Umuwele lapha ngeshare kumahubo 121 liBhayibheli lithi ngiphakamisele emehlo ami etinsabeni sito lami livela kuphi sito lami livela kuJehova lo wende lizulu emhlaba liyavela igama lapha kuleli verse yokugcina lapha lisito lwami noma lisito lwakhe njengoba sifunza lusegameni lasimakazi lo wende emazulu emhlaba ngiphakamisele emehlo ami etinsabeni sito lami aliveli ngiko kusitokubona lokho lokuthi athi sito lami aliveli lapha etinsabeni livela kuJehova. Njengomfundisi weBhayibheli bokutaba wrong ebawathi livela kuJehova because baningi boJehova. Lokuthi bese athi livela kuJehova naye lo wende lizulu nemhlaba. So kufihlakele ke sokudzinga thina sitokuchaza okay. Hayi David asibekasha inzaba. Bekasi nawe nje nangibaba ekhaya umake ekhaya uyinjombatana ekhaya bakhona ukuthi athi mehlo wami ngiyawaphakamisa la labangitshela kona sangikwende. But sito lami aliveli. Ngikona lapha ekugcineni kusina uthi fundzele ekhaya ukuthi lusito lami lusegameni la Jehova ngoba manenge amagama ebantu. Labanye bakhe amasondlo lamakhulu. Lakho lisito ngiyalicela ungazi ufe kabi. Lisito lakho alibe kuJehova. Munye Jehova lodala emazulu nemhlaba. Allah didn't create it. Muhammad did not. Emadloda akini they did not. Only God. Sita lakho noma unani ngicela liqhamuke khona la qhamuka kulabanye boJehova utawufika sogweni niyakuva lokho ngicela ukuthi akhona kuva ke there is why kasibekise labanga kulaba sebatingena la noma laba sebathiya tinyoni ningabe seninena ngathi nibo choose me nami ngase ngakwenda kodwa bengehluleka banga kulaba sebashata inyoni la laba sebafaka tingibe ngesikhathi ubeka tingibe wendela ukuthi le nyoni yakho noma ke leyo silwane sakho noma lo gwaja wakho noma imbunzi ifike ibambeke njengoba iBhayibheli lisina ngabe kunemtimba wenyama ukhona umtimba wokomoya ngoba all the physical laws they were photocopied from the spiritual law le tingibe leti nje lesithiya ngathi noma kusathiwa tikhona tangale naku ke lokumnanzi na ufunza uba wathi nje ukuthi njoba tingi2 angisho phela sibe supho kufunza lokhu kuphela
kusasa njoba sofundzile lamadimoni leti ngibe leti bobhekele tona kusasa katha kusho wena uthi tingibe taphukile. So when you speak these things, he called a thing that be not as they were. Uyadala ngalelwimi lakho. Nangabe nje uneligibe kusithola ingoti emsebentini, you know. Kunatingibe esibantu abakho bafeyile. Na ufunza la tingibe tonke utaphulile. Shake your neighbor and say, tonke tingibe tam titsabukile, 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 titsabukile. Shake your neighbor and say, tiphukile, tiphukile, tiphukile. Mpambazi umtshele titsabukile netako, 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 netako. Bese niyabambana usinetethu, netethu titsabukile. Dawekela ukuba wethu. Ngoba yasiqedza kwenta tini uhlehleni wena asiphinzeni njije emakhaya mtshele ukuthi titsabukile titsabukile titsabukile. Netako 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 titsabukile. Bese yambamba ukuthi tonke tethu titsabukile. Bese uhlala nje estandla bese uhlala phansi. Hallelujah. Woo.